I actually have the idea that Jesus Christ came on earth to deliver us from our sins. But I'm just asking myself, why angajola-joji kancane? Impilo yakhe yonke wake waya agciniwe bahambile boSimon Petro baye kuyodla out, bathi hambani madangitsiniwe mina waye emfuleni. Nakathi emfuleni abone lenye ifro, lenye libhedi nje lihle liyokhe mandi, athi ish sengilandzele nalibhedi, athi check akunamumva, athi angivayi tswe. Nakafika athi mntwana hambani, isile fro khulumisa nje mina asaye kuseyecongike elivati, ngifuna nje kunathe mandi. Asofro hayi mina ngifuna nje kukunathisa wena uJuda mina Samaria, we can't do that, it's not, and you're not my type, uhamba ngenyawo. Athi Jesu yatekuseka ubuye athi uthi ukhuluma nabani, ngaba uyisho yonke le nto le, mina akunike manje ungaphinzi unatha. Hayi wena bhuti uyatitshela kani mina nje futhi nje nga-boyfriend. Athi Jesu wena unujule na-5 ebamva, body count yakho ngu-5 nyati. Hayi bo, wathi ngani? Madoda, mabhedi uthi ufuna kwanika ichance mantombazana waphuma lapho nje wathi yathi kuthini, nginguye lo nginguye, angiphume kuwo. Mantombazana nje asiphumeni.